ladies and gentlemen, on YouTube. On YouTube, you can subscribe Blue Yard Films. Maisa mwatutambako ka video akatari sana. Kai mulatontonka nyati turaposta fyo tuipiko Facebook na kunango. Tefe watata. Oh, so okay. Murishani. No mwe. Oro muri Which no mota uri oro muri rongwani. Murishani. Which vutunturu. Ingira mu character ingira. Ingira. Pa ingira. Wifumamo ikata fienkevi. Ikata. Okay. Mwe bantu. Tuachipanga turondorere pari YouTube Blue Yard channel tuikonke pantu twakule posto tutali baraba lefu ati tupange patwan pati twakule posta ku YouTube, Facebook twakule posta vyake pifika sample mfindo fana labako mbwele la muda mwenko mente kwa tosanda tim pa YouTube napenda tu alikuwa tap account so mutu stay sabunanka cause shiwi subscribe labi subscribe ndekeni mbwele fe muno labi subscribe ndekeni mbwele fe muno ndefo labi muri yenke correct mkwana we penka hapa labi subscribe shufuile subscribe wafi watatampunisha sabunangwa okay na bomfreshine mwarana not even labi nitamwapitire poko skuru hivi. Okay, so mwandini. Turi bantu benu. Chabwekera muno muri muntu wenu kwisa. Ndi muntu wakwalesa turi bantu benu kwisa kubomsha batemo atuturaba. Okay, so kurara isa ama series. Yo mukara konka ama episodes yo muri. So utakora pa Facebook yakora bafe pa YouTube channel kuchita subscribe kan wa say chat Blue Yard Films. Then kanika isaka video para ule katamba. Kulia palembe kwa subscribe kutininka. Brika red button. Kari watininka wa subscribe nishi akulele tama update. Every time Blue Yard ba post. Every time Blue Yard ba post. Kukuletera. Nangu tawa shape data ilaleta yambia mafoni ilaleta ma notification rate Blue Yard ba post nangwa. So thank you very much. Rendo ostoa kuya kwisokole bali poka mwe bantu ukulabire fyakine longwan bali mwiketo bule maile so story ile isapa media epo bale posta umwana kashiwaka yena hamukopa ero hamukopa nekedi ukumukope nangwa yonse filandeni apostani alabirane kulabira tikani tatumepo 20 pin bali mposta so abakanita batume mureba tamba mureba suti ya kwa Adamu mureyibona kulirongwana ovondera akashuma senda tagwa tumenda bwana ode baba ntifiretika halo dem tumine nai dem tumine. Thank you very much, people. Otherwise, one thing you should know, I'm not talking to you. So people ofondera bila nifi oko na fumi nei teka oko na fumi nei twariangana na bakabwalala penka paka ni wapwalala so kukuibira nango kukuibira phone aba bareti na abarenko pa bareti na tukuntu na ibe nango ndera bira toko twarisangwa ifu twariangana na bakabwalala no mwana kashika nitausekere po bwino kukuibira mwali bashani interview wao mzenda mende we mwana rumena kule ikateri fitire ile ni phone ile tuko pana phone on camera akamba tega